Phaidin ke jeng tabuk sawi malayano paila sakang delimitation tamo a delimitation ni bagino Tripura hasteo ketal khlai kaisa kok asai phaimani abo ungkha Tripura land tabuk chini lukurok Tripura land no tuye sabo soba khlai jeng kaham khlai no sawi mano phiaba u jagao power ni bagui tiprasa rokni sakao kisa thungjak hai ingi thangkha aboni bagui aborok no double cross khlai ahai no hai Greater Tripura land sokpaimani phiaba mission ke abono a delimitation jefru poila Tripura land sanfru afru 13 to 14 years high chini yaphao jora tongmani phiaba tabuk bisi 2020-22 sokpaimani yagulo chini tiprasani yago tei bisa hai siminche yaphao jora tongsiwo u thayo jeng wansugui nai khangke srai no sawi mano lai thangnai bisio Tripura land sanai je soba khlai tongnai rok aborok political no siminche important ruo tiprasa rokni thinang tamongnai abono kuno serious ria angmani hai nukjago borok bangbai mani yagulo je borok rok delimitation ni kogno wansugui Tripura land sanrunai rok no kick out khlaimani bagui no tini a Tripura land sanai rok tongibo grisuk ungmani jeng nugui tongo double cross khlaijakmani bagui no ahai abo kifili Greater Tripura land bumungbai double cross khlaijao khwa haino hai sabo double cross khlaiei edisio tabo hapang ungui asogui tong jeng jotono sawi mano bumung kai sanananya phiaba kaisa kokno wansugui nai khangke thangnai BCC sekang Tripura land sanglai phano chabi gri nukmani hai tabuk niokhe chabi kisa phan gri haikhe nukjagui tongo phaidi bahaikhe abono busung sawi manlayane tabukni Greater Tripura land sannai bodol rok ADC hapang achukmani loge Greater Tripura land ni bill pass khlai khibikha belai no kaham kok phiaba kha dujangnai kokhe abono aboni kunu proper paperwork grei kwbangma lukurok no a paperwork no sankha phiaba a copy tabukbo kebo manyakho aboni bagui no dal bidal lukurok kok tisamani phiaba tei babisa tumung no naisigi nai khangke 2026 ni delimitation ni kokno wansugui ADC hapang Greater Tripura land bill pass khlai phano mungsa lab gri phiaba tiprasa rokno jeng bill pass khlaika hne phunwani bagi phano ngai mano hne jeng wansugui mano tamni bagi hinke abo ADC hapang bill pass khlai phano rajya sarkar ni oro abo thangai kchanai kho abo rajya sarkar pass khlaigala hne nung ang sawi manmani hai khlaino ADC hapang bo sawi mano aboni bagui abo opti hai phano ngai mano abono uthuk khe tumuno wansugui nai khangke jeng tamnuk tabukni ADC hapang bskani 2023 wo Tripurani assembly wo karui hunphano 31 supporter bai hapna nango tamni bagui hinke ADC to bill pass khlai khibikha Tripura state assembly wo rohori phano chogyaba abo samung tangjagya phano ngui tongkhana phiaba 2023 wo Tripura state assembly o tabuk ADC hapang tumuno habiman khangke 31 ni voter ni support by khlaiei Greater Tripura land ni bill pass khlai manana hnei phano a paper incomplete ngui tongkhana abo phiaba jeng wansuk thaise kubui bopti hai Tripuri Khorang bo sawi manya phiaba kaisa kok Tripuri Khorang sawi mano abo khe BC 2026 phayako sakang Greater Tripura land ni samung bill pass khlaimani yagulobo samung sarai paira thai hne Tripuri Khorang wansugo tabuk tiprasa rokni bagui wana thai inkhe chini tongmani se bebagui 20 seat simin che tongui tongo phiaba tei 11 seat boruni simin phainai wansugui bokrok mihim thai kok aboni bagui no Tripura motharok muslim rok no motha bisingo damani kok rok klai khna hinai jeng wansugui nathai klayo tamni bagui hinke chini fan 60 ni bisingo 20 simin che tongui tongo tei 11 eba khorok chisani
fan nangmani bagui hinui जों wansukthai hinkhe phairi जों tabuk sawi malayano BC 2026 o delimitation wngkhangkhe chini tiprasa rok tamo wngnai o koknobo phairi जों sawi malayano delimitation wngkhangkhe tabuk tripura hapango 60 seat tongmani hai BC 2028 ni BCO jefro जों बुद्रलायनाय बिधान सभानि आफ्रो हुनखे जों नुगनाय ताबुकनि हाय 60 सीट अंगलाक आफ्रो इट मे बी 100 जरा फानो अंगै मानो 120 सीट फानो अंगै मानो फियाबा तुमुंगनो 100 सीट नो जों रमिना खांके तिप्रासारनि बागै आ 20 सीट नो तंगानो फियाबा तखारंनि खे ताबुक 40 तंमानि डबल सगियै 80 हाय सगिरैनाय कखे अबसे ताबुक निनि जे फानतं आजारावखे निनि तैबो फान गरै नाय ताबुक तिप्रालेन ग्रेटर तिप्रालेन नि मन्त्र अंखरै जे ताबुक सभा चलै तंमानि ककबो अबनो 2026 डिलिमिटेशन इंयाखो सगां सेपारेट स्टेट तिप्रालेन एबा ग्रेटर तिप्रालेन सनामै नारगनानि कक आ जागानो फायो ताबुक एनआरसी नि ककबो फायसिनाय ताबुक नोंनिनि बाउन्डारि नो खावै पाइखा हनके नों रमदि तिप्रालेन नों खावै पाइखा आरो ते फातानि बररक ते इंटरफेयर खालायमालिया आरोनि राजाबो नोंनो प्रजाबो नोंनो जे थायो तिप्रासारक तंगै तं आरोनि आ बाउन्डारि खाबाय फानो निनि नक बाउन्डारि न कारेबो निनि खेतो तंगै तंगो नों ताबु रमदि अबो जनरल एरिया बेलुनिया उदयपुर सुनामुरा आगरतला खोवाई कमलपुर अमरपुर कैलाशहर आम्बासा अबते गोबांमा थाय तंगै तंगो जे थायो जनरल नि बररक तंगै तंगो निनि नक खाबाय मानि यागलखे नों एनआरसी अफ्रो ताबुकनि स्लाय तेबो फान खलायै नों सतनै मानो अब ओंखा राजनीति राजा मन्त्री निनि यागो हनखे आइन निनि यागो पुलिस नि पावार निनि यागो नों निनि नगो तंतुतैनो निनि खेतनो नों नायख्लाय मानो मुसुक हाबकांके नों पुलिस तुई आपनो रखलाई रहरै मानो निनि यागो ताबुक पुलिस करै पावार करै नक करै हुक करै एनआरसी हनै बिले चिरेगो पुलिस नि पावार बैनि अरसे आ पुलिस जो सामुं खालायनाय रावबो बैमांसे आ पुलिस नो याकारना कलायखांके आ तियासानो मुंनो याकारना कलायै बांलादेश थांनानै कलायखांके बरक थांगला बलं बरक ngै थांगै तिप्रासा बारि बारियो कासावै बेबाक तिप्रासासे ककजाक बायनाय नोंखे सावनो कक कतर आइन चि खानाय आइन चि खायनाय भारत सरकार सि खलायनाय हनै भारत सरकार नरेंद्र मोदी जीवन फानो फाय खलाय फैगलाक नरेंद्र मोदी साबनो सानायबा एडमिनिस्ट्रेशन साबो तं राजा मन्त्री नो सिबो सानाय आ पुलिस दिया सारनो सि सानाय फिया साजाकमानि आलादा नि नग फायै ननो सप्रबमानि आलादा अपते हाय खलायले दफानि सबासजों बप्तिके खलायलायनायबा आबोनि बागैनो सिगांनि जिमिनो सावैमानै गियान गोनां सिनाय नुगनाय रक डिलिमिटेशन रकनो नायसिगै त्रिपुरालेन ग्रेटर तिप्रालेननि लामानि बिसिंतै खलायैनो जबा खायलाय तंमानि गोबांमा बररक गोबांमा कक सावो बांलादेशनि बररकनो हा बागनाय हिनमानि कक तिप्रासा खाकसा वानसा खाकसाखे तंनाय हिनमानि कक र फियाबा लजिक खे वानसुगै नायया आ बरक र कगनो तंगो चिबुकबो थैनाय तै लाथाबो बाया तै आबोनि बागैनो तिप्रालेन ग्रेटर तिप्रालेननि कक का सामानि त्रिपुरी खरां केबनो चुबागै सापोर्ट खलाय उ ककनो सामानि ककया डिलिमिटेशन तामो कक बरक बाय अबनो तुमुंनो जों स्राय स्रायखे सायमानानै थांखांखे साबो कमरजाक साबो कमरितं साबो बारिवैतं हनै हिनमानि कक कलायो तै आबनो नायैनो भारत हाकतर बेबा किफिलै हायनो हाय साबोनि बागै बोसोगिया रक तेवैसा थिदि खलायो तिप्रासा रक तामनि बागै डिलिमिटेशन न किरिजागै तिप्रालेन ग्रेटर तिप्रालेन साना नांखाबा ककखे अबसे बरखे आसायमानि बाय बांलादेशनि फायमानि बाय बांग्रोक ngै तंखा जोंखे किसारक ngै तंखा आबोनि बागैनो जे जागाव तंगै तं आरो तंग्रा सितों फियाबा सकां पैलाजों आलायदा हा सोनामै नाग्रानो आबोनि यागोलो एनआरसी तेवैसा किफिलै जों खालायानो उ ककसि ताबुक उ कक तावनि बागै फायना नांखा आबोनि आनसार ओंखा बेलाय न किरिमा सिंसा ते वानामा सिंसा आबो तामो फायदि आबोनो जों सावै मानलायानो नों निनि साक बायथांनि नक एबा निनि नक गाना गिनिनि बररकनो नों नायसिगै नायनायदि साबोनि नगो खरक बोसोक जराय दं नों नुगानो मेक्सिमाम
borokni nukhungni cherai no masa eba magni siminse BC 2026 delimitation nung kiriwi lab koroi nung nije sakbai thangse delimitation khlai tongo tokharogle borokni nukhungo bwsa masa magnei hinphano borokni plus pen tongo tamni bagi hinkhe Bangladesh ni bo borokni phainai tongoi tongo Bangladesh ni phaikha hinkhe to khoroksa khorongni khe to phaigalak bebak nukhungsi phaio nukhungo sabo tongba ma tongo babu tongo bwsa bwtui kurui hinpano 5 to 6 kaisa family wo tongoi tongo chikon khlai romuisia babo a family full family no Tripura hawo haphaio hinkhe waisabai no borok khorok dok bamani hai kalai tongo hinkhe singtabu calculation khlai nai khangkhe bihik busai te busa khorok sa tongmani o no aborok by 8 tumuno khlai re khangkhe 7 to 8 9 10% hai kalai thango hinkhe nini double ni slaiphano borok bangkugui thango phaidising buskangni BC 2026 delimitation no kare BC 2051 ni hisab no bu jeng khainai leyana aboro bode jeng greatest Tripura land rokni sana nanglayano abono bo jeng phaidi buchiwi nahar layana romdi Tripura sarok tabuk BC 2022 o 12 lakho no tongo 12 lakho no jeng khorok chinui bai hisab khainai leyana phaidi rom layana a khorok chiniyo khorok dokkhe chela khorok dokkhe bwrei phaidi jeng abono jeng tabuk kaileyana kailei khangke buri khorok dok chela khorok dok no jeng kai rekhangke nukhung kai dok ni nukhung ngkha tabu un nukhung kai dok ni nukhung no jeng bu sama khe manlayane masa khe romlai khangke khorok dok siminche chini busa angsiu oro ja jeng romane khorok nei boni khorok nei ngkha boni khorok nei ngkha abono busung hisab khlalen phiaba abono busung buini dof harok be kaijagi thangmani rongno sung romkha drug sawi thei thangnai rongno bo romkha gari ungklokti phai thutai jagi butharjang theinai rongno busung romkha aboni bagina sung kuni tangphano abo romlia sung khoroksa khlaina romlai siwano romlai khangke tabugno uphung kaidok ni busa busuk kaidok bisingo tabuk borok no busung kailai siwana haideba kailai khangkhe phung kaidok ni bisingo ayang buri khorok tham jeng romlai siwana chala khorok tham jeng romlai siwana romlai khangkhe tamungkha borno phaidi jeng kailai siwana kaikha khe tabuk nukhung kaibusuk ingsi bebagui kaitham si ingsiu nukhung abo romdi BC 2051 ni kok obo 51 ni kok oro sogi khangkhe aboni yagola haino hai 25 years ni yagola hain teisa sarbe romlai siwana BC 2076 ni kokno busung thikilai naileyana afru nailai khangkhe tamo bebagui khorok tham unnukhung kai thamni hisabno sung tumuno romai nai khangkhe oro kaini simanmani kalayo te kaisano ki sung haino hai romlayo no tamo bo wansabe kaijagi thangkha boni bihingni bo munge ha registration khlaikha kosogoi thangkha teluk sini para bising hablaikha drug sawi thika thutai lekha ate kinu romlai firana haino hai ingkhe tei kunui siminche tongsiu ingkhe tabu borok bo busa kaisano manlaikha phaidi haino hai 25 years ni yagola haino hai teisa service sung khlaine leisiana BC 2101 ni jorawokhe khoroksa tongibo garibi baksa aboni bagui aroni simin jeng ongkhorani bagui jeng bebakno cherai khlaiya hmani no jeng khorok tham khlaina kalayo aboni slai jesek phano kobang khlai chini bagui asuk no hamo tabukni jorawo chini Tripura sarok salayo ingres rok 200 bochor shason khlai langkha baithawui yakari mathangkhada hinui thalayo phiaba je population jeng khari dong jeng 200 bochor thangnani chini phan krei 150 bochor phano se jeng thangai mania choba khlai mania jeng komori tongo aboni bagui NRC Tripura sarok nanguno phiaba aboni slai sekang nini noksi kusui yagartui phaikangke debartui sui ongkhori khari simano tamle khlainai nung NRC sekang nung nini nok snamna nango nini boundary o phatani bororok happai meina jat nung wall tisana nango aboni yagulo nung NRC khaidi jesek phano khaidi phiaba Tripura sarok thangnani bagui nukhungo kurui hinphano cherai khorok tham
jesekebano khlaina nango asuk hingkele 200 bosor jorale choba khlaimanano hne Tripuri khorang kha khlaio khapangni Tripuri takhukte bukhurok Tripuri khorang kebonobo hamjagui chubawi ukokno samani kogya tiprasa rok komorna nai tongkha aboni bagui kha nangui lukurokni bwskangni chobarokno chung bobteke khlainai chung saima lainani bagui norokni bwskango ma phaijamani kokse obo tiprasa rokni bagui message siminya je leader khlai tongnai rokbo sawi mana nango thopsa tui baise tuima ongui thangmani ba chung jotono chini bokhrogo opti hai khlaino chung solena nangnai chini leader rokbo chini bagui fan mannai jat chungbo borokno tisana nango leader rokno naisikmani bai simin ongya chung tongko songtongnai lukurokbo borokno sawi khnarana nango aboni bagui se Tripuri khorang ustaphano chokya nokbar siminse phiaba kok buslui nangmani kok dofa chasana kok lukurokni bwskango tubuima phaimani kokhe obono nini ani phan bai khlai chung soi tiprasa thangnani lamao sogui mano hneise Tripuri khorang noroni bwskango u kok thaisa thaini masamani kok sathani dera koro tumuno tongoi tongkhang khe nakardi Tripuri khorangno nakar jabadi hingke bayarok khaponi Tripuri takhukte bukrok tinini bagui mangpli asuk nongsiteng bwskangni jora rogo teibo chikon kokrokno tubui noroni bwskango Tripuri khorang phainai u kokno no kok ruwi jotono chibai yafrai hambai jotono no